Oldu mu? Yani ekmek takılmış. Stopka çekin. Ya ekmek çık oğlum. Evet. Tamam. Stopka. Evet, ekmek bak. Ekmek bak. Gel be. Дамир не, судья. Тияқта башқалар ойнап отыр, ә? 지금 하나요? Aleykümselam kardeş. Yaxşı. Günü erten bolup atsa, ulan bulup birovnikini alıp alına gayrana. Erten gelseler gelile, gelmeseler gelmeyle olur. Erten gel gel. Günü gele gelem neysin ana? Önüne uçak vergenler var. Yaş bala oldu.
Torop çekecek mi? Oğuz palav ya. Yemek atıyorsun. Allah sen korkutmasın. Mustafa var. Ali vur! Evet, kita juga atın birini. Evet. Atın birini juga itu ya, kotak kotak. Ben Canali olsam ben öyle yapıyorum. Aklım keşke. Tor. İçi yok, pazardan içi var. Bizim kalbaysın da. İncir alıp duruyor. Doymaz alıyorsun. Bizi bir metal kanda yer duruyor. Son metal çıkmışlar. Anam bir olsun olsa metal kaldık. Son
Жаш бала да жаш бала жөнү база болот. Dördüncü mesle. Ya bunlar aktör olmayızlar bak. Dördüncü mesle. Жуков! Команда Жукова. Gelin oğullar, balam Allah'ın silah, молодцы, что приехали. Gelip silah ulak tartıp şu arma oğul olsun, etkan jaylı olsun ya. İkinci mesta, Anarek komanda, Anarek. İkinci mesta, Anarek. Uruşpay, Cansi, Tatçı, Sömer, birbirine arasıyla. Tora. Kurtukay. Birinci mesta, Spartak. Birinci mesta, Uruşpay, Mağazanga yok. Tamam. Birinci mesle Spartak aldı ha? Spartak. Herkese aldı ha. Kurtukay, birinci mesta, Zirkler. Dodon Aytkoğlu. Demek tuğanlar бүтө чыккан атлан жолкини эскерип бүгүн улам чүрүп улак берип атсыңар. Биздин мындай көп асты көптө көрүп о семьясына, чисто семьясына биздин бүтө чыккан балдардын атынан. Rahmat жігіттер. Кудан кабыл болсун. Oğlum jigitler, tekel sayılıyor alamana jigitler. Dodoga geç oldu. Жигиттер, Додо болбойт экен. Додонун ордуна могу бүгүнкү аламандын текеси кайсы айылга барып буйруган болсо, менин байкем атынан. Şu Jokke ayke inibиздин арбагы ыраазы болсун. Ошо силерге да рахмат, улакчы жигиттер ушул келип Куран түшүнүп кетип атканыңыздарга эскерип. Ошол 3000 сом. 3000 som. 3000 сом, кайсы айылга барыпсыздар? Керек. 3000 som алдар керек. Тохадан аласыңар, Тохага чыдап коем, кийин айылына кетсин. Rahmet. Sen utsan ben alp barıp berem bugün. Алтынбектен же Тохадан таап аласың.
Аламан бычка жээкте болуп атат. Улак болгон жакта. Ат көп.